maze rero mukomeje kunzembura mukomeje kunjagaraza ngo kubita imvunzi imwe amenye utiravuga ngo kubita imvunzi ubuyobozi buhari ubuyobozi burahari kabaze kubabashera we wangereka umucucu rero buriya rege kumenyeraga abantu beza ndi kubimenye ubundi gushogura twirundaho ariko ndikugera kuri mwebwe jo tampuri ashanyaruka wijyagenduca burabusha yote ihute bakubwira abantu daje kamanza mvungikeye Hello. kumeze nk'ahantu tugiye muhazi urahazi cyane abuhazi ngiye ndahazi mana ari umujyi wanjye mani ugigura amaboro n'ejo ndimo gushaka televiziyo ahubwo mani ngiye yorado nyine arahita yigora sibyo ahubwo weho nyine tunara kuzongera n'utubwiye nyine wapi ndabazi tusanganye mu ndi y'abandi basana naye bora mu isi wapi waba afite amafaranga mani ntari bitugeze nari amafaranga tugende nare ngiye ndamuzi dore ko uriye ni kashimani kabisa agira ibiceri mani Meza bite boss? Neza patron. Kwa muzesi. Kaka bora gwa isi kabaye neza. karakamye tu nje karanye. Siko akaguzi ufite ubwo uziko karateri ngiye bora uzanye na system ngaruma. Aguse man. Nose ndakandi kantu wawe n'icyo wangwisha mu mwana. Kubisi turagira imisigo se? Mwereke mani zirari papa. Batwira amafaranga mani. Yashede mani woje. urimo nge bona ise ni ngimana nitenike gusa kabisa Musano gato bro. Kamwana kuri mubimenye bro. Kamwana kuri je. Sivyo. Mushaka mangaye n'icyo mani ho ni 10 gusa kabisa biga na bote ng'ingarumani ako mani musanze ndabucere nage mfite ku mufuka akamamagara upeti wanje usegeta azaje kubikuriza mani bro. Yes. Oya sinsidege ndagute Yakunyine ni 10,000 nyine. nitenike wemeze cyane wemeze Oje ni 10,000. Izibori irutanaza X base wae. Iyo base man yacuruka man. Mvamari tutagoranye kambashira usengisa n'icyo mani murabaramuzanira bo. wapi nitenike deni iyo base man Kibari nje nyine yizanye kwa kundi konazanye kaka boro. Ari kura ko turi babiri. Yafata gitana yenda tegitana. Dumwe ona bitaro nabya sobizwa mu byo kugurisha neza se. Okay. Niba nyine tunice nari biturumvikanye n'ince. Kana kaka twonge tuyishiramo kugira ngo Nari bimana. Gusa nyine mani musigaye muzana umuntu bw'unince mani. Brother boro man Akavuga kuzakuzana mwana misirone. ibirozi Muri quartier. Sha. Acha ngwisheshe. Usura mu petit yagiye wallahi n'ince. Segeta. Yaruka shanyaruka wijyagenduca. burabusha yote ihute bakubwira abantu daje kamanza mvungikeye asuri mubiki imana Segeta. daje Manu wajya usirimuka mani irukwihutisha umuntu agatuma umuntu azatanihanaguye urupeti mfitano ako mukaye ni wogiye muri wose udasutema amazi Twigendere man. ibice twifiremo umva reka kugeza bana umani kubwira mani mubiki bro genda ngidara ngumubare w'ibanga genda ubikuza ku muhanda ari ibihumbi 10 ndeba gono umubare w'ibanga wabonye ari ibihumbi 10 kuri momo yanjye rimwe 5 rimwe 5 nyaruko turi gutiza nzanemo n'amandazi abiri ngo nitire peti wallahi peti wige uvugisha je ni ibihumbi 10 nyaruka ni ibihumbi 10 binzana nsi yose arayajyana genda ko mu agent ndakubona ni mugoroba wa ijoro ni uraha ihute nyine uri mu biki ufite igike kiba mu peti wallahi je ngazane kashe mu ndoki peti genda ubikuze ngazane cash ni izina ry'Imana telefone si kaka dishangazi yamwoherereje Amerika aba phone bonyereye cyo njaka nahita nigira igari ngakajana ego ngwe uko ndahunze Ora. Banyine. Nawe nyimukino vuba none. Waramaze neza ariko. Nge nsubira neza ko ni ngombwa.
Ndamagara nyuma y'ashaka guhamagara. Inde. Umuntu. Umusazi. Yatandaye. Ndamagara bitodo. Yitwa nde? Alo? Ndi telefone wayikigara ko ndikubona kameze nk'ikijangwe. Nichana walai. Ubu twabaye inshuti. Ubu twabaze kuba abasheri. Niwe wangereka. Umucucu rero buriya arige kumenyeraga abantu beza ndi kubimenya. Ibyo ntabwo ari ibyawe. Ubundi gushagura twirundaho ariko ndikugera kuri mwebwe. Jo tampuri. Ako wari umeze neza. Cyane. Umwaga super deep. Oya. Narenguze imani. Arakari nagendanye. Yego. Kanete. Nodi. Ubuze. Kanda bakada. Oya tatke murugo dufite urutoke rwinshi. Zira misozi zose ni izacu. Uko komba ndi kuvuga ati nimbura n'umuntu w'inzira karengane ngamurenganyirize. Naka karenganuri. Abagamba magana. Amagara. Mko. Na murasoza kuvugana. Mko. Mana yaye. Mko. Ngere. Umukobwa we. Uya banyuzumura. Mko. Mko. Umukobwa we. Mana yanjye we. Desha. Kwa mutebe. Nzabise kuko igera gutumi. Kumeze gushidagaza kwa muhungu. Mama amafaranga afite. Mana kwishe papa matugende. Amafaranga ni nishura. Avari mu mabuye nano agiye kugikuta gutya. Bindukiye ajya mu byatsi ndamubura. Ndese. Umugabo Ndenda urugumbya ndereza amafaranga. ni umukobwa. Umukobwa asagize uti. Abari kuwanga mfite nyashi. Giseke cyane kukubyana uri kumbwira mamubyiwe. Reba nyine. Nyine Wabikuje. Ndagera yose. Ngo nago ari wagera wakicucu. Nyine nukuvuga ngo arayaje. Inde. Uwo muntu. Arayifata. Ingi. Arahamagara. Ingi matugende man. Ngo iki? Nyine umukobwa araje. Afata umuneke. Telefone ngiye kwirekurizaho. Ayijyanye. Inda suyijyanye. Tugende kumunyereka amafite. Gojya kwisha. Kwishyura man. Urwana ni urucucu ndakasa. Wewe ndakubenda. Nuyu. Ewe we. Uzi ngo nahitanye gute? Mama. Bari kugenda. Nuyu yijyanye. Telefone araje. Aziye amayinite. Mwana umuneke. Ufasha kubwira. Ntabwo baba bari kumwe. Nuyu mukobwa ari kubwira. Nuyu. Isakoze. Nuyu mbaye telefone. Telefone yawe. Meni kugenda. Ceceka uvuge neza. Meni kugenda. Vuga tuje. Dusobanurire. Meni kugenda. Turahura. Ari kugenda ari kuzunguza. Ndaza ndareba. Ndebye ankoraho. Numva ubushagarira. Mungo zaho namubedire no mukobwa we nakwishimiye ende gutiza amayinite. Arahamagaye. Ese kugikuta. Aragaruka. Agarutse ndamubura.
n'uyu yijyanye umuhungu yararindagiye yararindagiye umwana yindagiye ntabwo yavuze muceceka mabwire uyu mwana ni umwana mukuru umuntu yahereza phone uko atari umusazi cyamushaka kutwiba mushaka umusazi wahesha mushaka kwambura ngewe n'uyu namwibone n'uyu mwana ukuvuga ngo nuko ari umuhungu gashari mukomeje kunzira mugatuma mugusaraba ndagucenda kureza mva mabwire maze rero mukomeje kunzembura mukomeje kunjagaraza nogukubita imvunzi imwe amenye rutera ubuyobozi buhari maze rero mva mabwire gukora telefone ya sheri amahoro gaze twikomeretse mu byatsi tutiriwe turi kujya mu bintu by'indangara uri kwikaraga kuri nde wewe umva ye mugabo mureke kumufatanya mu itonde ibigoryi uyu mukobwa yitwereke twigamba twigendera uyu ni umusazi komenyego telefone kafite kariyi bububa ndabivuga